tua hi video khan sim ke dutin metamask wallet na epiha SUSDT EPT add ding ham ti sin vet de ha ama se penin metamask wallet na alu dute ichi metamask wallet hin chi metamask wallet hin ichi ko TBTCS aumin anuya SUSDT yang omme abang bang khachu SUSDT hi piha hol mo loi omen ichi ja hi chi ne dinga hi SUSDT nei lo ho chini piti boredom tera no ya import token hi ichi no ya import token hi na ichi na mi edu he ichi ne me wala be abe token address akitin token address chu la ding hila copy paste board hin ichi chu token address chu hoya la dam ti zo le kan sei kit he to ai ke hin ai la mun khana ka save in ka la ade token address hin token address chu la ka paste de hitai paste ka bol le page paste na bol pha lew hin anu ya token symbol hoi ji ji ngal automatic nga hum din hi chi token address box a ko na hong pot do do hen hong pot do ni ti hi chlai lam pha ga me lew chun na ga me lew chun automatic num te ba ti chu SUSDT yang ta hi chi na paste zo lew outside hong do do lai ham khan na me do chpa le chi automatic ngam ding chpa le import hin na me do ta nu lang import hin na me do kia he om sai chi na import na me bal SUSDT hum di hin ale chi chu hin kia he om sai ja balance hum chi thil cho me tan hi le token address hoya la dem ta le video description kan koi de ni chu ko na vet dio na type do du hum hi lo na copy paste na bol du hum ka poi hi chu video a hi description langa kho token address um de chu na ne kila dio token address a paste na bol du hi chan chu ite